I zdravo svima, vraćamo se na kanal Master Kivo. Počinjemo novu sezonu snimanja, krenut ćemo sa GTA single player od prve do zadnje misije. Klipovi će trebati 10 minuta, možda i 20, ne znam, vidjet ćemo. Snimit ćemo 2 misije u svakoj epizodi i to bi bilo to. Sad ćemo mi da počnemo snimke. Pa, ajde, sačekat ću sve, neka bude. Slušalice mi nisu radile, ispostavilo se da mi nešto zajebava kada ću snimam one mape, nešto, pa tad mi ne radi mikrofon. Ovako mi sad sve radi dobro, sve normalno, naravno. Ba. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah! My bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. Retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck? Sad ćemo mi da počnemo. Izvijete, to nisam pričao. Represented Grove Street 5 years, but the ballers won't give a shit. I da počnemo. Vjerojatno svi vi znate kako se ovo igra. Jebote. Znači čisto onako. Pa. Da snimim. Meni je zajebancije, vama ako ćete gledati, ako nećete ne morate. Ako ćete možemo da probamo bez šifra. Ajde, probat ćemo da održimo. Ako bude nekad baš moralo, iskoristit ćemo šifru. Ajde, održat ćemo i ovaj snimak. Idemo samo ovu prvu misiju samo i potom nećemo moći sa snimcima. Traće predugo. Ako ne napravim što je novo za snimanje, da može duže. Da skinut ću, čim uploadam ovaj jedan snimak, onda ću odmah da tražim. Pa sljedeći snimak će biti bolje.
Brzo ćemo ovaj snimak. Brzo završimo misiju. Ujebati. Ja, ovo nisam krivo. I ti bri. Ajde, ni ne krećem se. Što mi čudno, nemam jednog ona. Ne mislim što nema, znate da helte i koje oružje, ali dobro. Vesela šprintaš zna odmah gdje treba se ide. Idi bre. Mamu ti jebim. O jebotija. Beži vamo, hajde malo, hajde salo. Utri majmune, bege. Ajde, jebem ti ma. Ujebem ti mat. Bit će ovo pa. Valjda da znam. Da gledamo po jednije. Sad bi ovo to kao prva misija. Da. Malo šifrice. Da sačuvam.